Ірина Чарнёва, старшыня бацькоўскага камітэта сярэдняй групы В, яслі сада нумар 69 Чаромушкі. У дзяцінстве выхаванка гэтай жа дашкольнай установы. Цяпер сюды ходзяць і дзеці Ірыны, таму гэты садок ужо родны для сям'і жанчыны. Городу хотелось сделать приятно. И приятно, соответственно, нашему садику. И на нашем общеродительском собрании было принято решение, такая вот идея, посадить аллею и стуй. Каждая группа поддержала эту идею, соответственно, каждый родитель согласен был для того, чтобы сделать, как-то облагородить нашу территорию нашего садика, и мы приняли решение, что мы посадим от каждой группы по туе. Маленькие Чаромушкі, але з вялікай місіяй зрабіць свой горад і садок лепш. Дзеці разам са сваімі бацькамі і выхавальнікамі з задавальненнем удзельнічалі ў азеляненні садка. Патрыятычнае выхаванне – адзін з прыярытэтных накірункаў дашкольнай адукацыі, кажа кіраўніцтва яслі сада. Сегодняшнее мероприятие заложит какую-то частичку в наших детях, как нужно любить Родину, как нужно любить наш город. Сегодня мы знаем, что наши дети знают, что значит любить свой город, что значит «я живу в Беларуси» и что значит «нашему городу скоро 1000 лет». Туи, якія пасадзілі дзеці разам са сваімі бацькамі, выхавальнікамі і гасцямі свята, падарунак гораду і садку. Акцыя, якая застанецца ў памяці яе ўдзельнікаў і будзе радаваць нашчадкаў. Анастасія Цыкунта, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».